sikhumbule ephakameni mina yesabatha mayibanhle kwabancwadi uThabo kaSambothi lobingelela ekseni kuyisabatha mhla ka8 kuApril 2023 siphezulu eintabeni zaseNqwaqube kwinanda 88.4 FM siyabingelela kumlaleli la elalele ekhona ekseni namhlanje sibonga umdalo osigcinile saphinde futhi sakwazi ukuthi sihlangane kulo lolu hlelo njengoba sasishilo sathi umdala evumile siyophinde sihlangane futhi uvumile kumdali nakho sikhona kuyisabatha ekseni siyabonga komdala weinsuku osigcinile kuyokwaze kwaba inamhlanje angihambi ke ngedwa njengenjalo ngihamba naye umfundisi uJS Mhlongo ngikhumbuza abalaleli ukuthi sitholakala lapha ya ku Facebook page inanda 88.4 FM siphinde futhi sitholakale lapha ya ku Facebook page sikhumbule ephakameni phinde usithole futhi na ku YouTube othi sikhumbule ephakameni usuyotshela nababengazi ukuthi sitholakala ku YouTube ukuthi uma besishwebile la emoyeni usiyosibamba ku YouTube afika sithole khona sisekuyona inhlangano yamadokodo inhlangano yamadokodo umhla ka8 namhlanje iyavala ngesonto ezayo noma insuku kungenayo ishoko kodwa iyavala ngesonto ezayo ngoba ize ibe ivale mhla ka14 siphinde sikhumbuzane futhi ukuthi isabatha leli lesikhumbuzo senkosi yasekuphakameni inkosi uPhasho njengelanga mfundisi ake ngibingelele kuphi nakuphi la sifinyelela khona ngalolu suku lomhla ka8 izolo bokuyisikhumbuzo senkosi yasekuphakameni uyise weNgcoyi ephakameni ngiyafisa ke abantu ukuthi bazi ukuthi sayichaza lento ukuthi sizokhuluma ngayo yonke indaba yasekuphakameni kuze kuyofika ekuhlukaneni ngakho ke uPhasho uyangena ekutheni simkhumbule inyanga yezulu iyangena ekutheni siyikhumbule uyise wenkosi yasegenyezini umakhula kancane njengenkosana uyangena ekuthenini sikhulume ngaye ngoba odabeni lwalapha uyangena khona isithombe labe bathathu khona okufuna nisiqikelele ukuthi kwakwenze njani wayi kube yibona bobathathu ngicabanga ukuthi ke noma ngakuthi unenzondo engakanani kodwa kufuna wazi ukuthi ukuhlukana into okwakhulunywa ngayo manje umuntu ofika izolo uzothi methi kwathiwani ungazi lutho uthini ozofika kusasa uzothini kuyena ngokuhlukana sizokhuluma amanga sithi okuyikona kona iloku kwethu kuthi mase kufika ukuthi indaba ixoxe ngempela kuthiwa ukuthi konke kwakhulunywa ngako ukuthi isikhathi sokuthile ngizoke ngingene nje kancane kukona ukuthi uma sifuna amaqiniso kuzofanele siyikhulume lento ngoba 1970 insuku zu15 egospel khona okwenzeka ukuthinta uPhasho 1966 emzini wasekuphakameni eParadise khona okwakhulunywa inkosi ilanga okuthinta inyanga yezulu uma singakuthinti ngoba wazi kuzokwenzeka kanjani ukuthi ugcine wazile ngakho ke ekaniyeke ukuba nezinhliziyo ezimbi ezogcina zivimba amaqiniso bese nitshelwa amanga ukuba sikho thina omhlongo noSambothi nabanye noNgcobo noMkhize umndeni wakaShembezwana ngifuna ukusho lokho khona into engiyibonile engiyibonge kakhulu ngifuna ukuyibonga ukuthi ngingena kanjani komunye umuntu akunandaba kodwa ngibonga ngoba mina ngibe nenhlanhla yokukhulela kubona ngababona bezwana ngababona mebethusana 5 minutes abakashembe mebethusene bebodwa
uthi uphela babona sebehleka ngikhuliswa yibona khona indawo ukuthi sesitineni esibova nikwazi laba behlala khona esitineni sibovu boke kusuka impi ikhala inqindi wena uyitshela ukuthi azashayana izingane zenkosi uyothi ubona sebegonene laba kade beshayana ikhona nje ngiyikhumbulayo eyayiphakathi kaBhuti Umhlaba nabanye ababili wenqa kuyitini ngesifuba ukhuluma ngesigora ke lapho inkunzi Malanga esigora wenqa kuyitini eyinqaka ngesifuba sithi sakhala singane nabo futhi beshayana sithe sibona basebehla kunendawo yabo eyayiground labo labe behlala khona sebendawonye abuye sebe bathi bebuya babeshaya umgidi ndawonye manje na ke ngikhulumela into eyodwa lento ukuthi uma ngase kungabi khona thina kuningi okuyokwenzeka ngesonto fikelwe inyembezi khona la besikhona omnye umuzwa kaShembe umndeni wenkosi ilanga la khona unyazi lwezulu bizonyazi lezulu bizonyazi lezulu luShembe nalo hlukanani nalento yinu yokubandlulula ngoba izasifaka esihogweni lunikele umnikelo ongawazi kwabo ngiyazi bokubuhlungu kuthina niyafuna kunikelelwe nina eniseduze kwenkosi anifuni yenze okuhle emndenini wayo unikele umnikelo engawazi ngathi mina uNkulunkulu nake sasikwazi thina inyanga yezulu ilanga lalikhipha konke anazi kodwa nifuna ukuzoqhatha umndeni lento esikuyona yokuhlukana kwakhulunywa ngayo ukuya kwenyanga yezulu ebuhleni kukhulunywa ngo-19 between 64 to 66 khona ilanga yakhuluma ngayo yathi ngibona umfowethu enza nje so ixoxa ilanga ukuba khona kaPhasha emzini wasekuphakameni kwakhulunywa ngomhla ka-15 March 1970 lapho inkosi ingaphumanga khona ukuya kumhla ka-10 yangaphuma ngeSabatha yazi yaphuma ngeSonto yamemeza abantu ukuthi abagqoke umNazaretha bonke izokuthi wena mfana ngifuna ukugada umuzi wasekuphakameni anikwazi anitsheliwe kona nifihlelwe ngoba nifuna siphila amanga nini nikufihlile ukuba bakaShembe sasibanikile ithuba babezochaza ukuthi mina ngilanje ukuthi ingakho inyanga yezulu yayingahlukani noyise wenkosi yaseGenyezini ngoba khona yayikwazi ngayo ingakho babona bebo bathathu lesa sithombe emzwane kuseMaritzburg futhi yayishayelela inyanga yezulu hayi kukhona isikhathi la driver khona istawoti khona la driver khona umama Dube kunyanga yezulu umkhongo wakhe kwakuyise wenkosi yaseGenyezini nina kodwa nizotshala umoya ongekho ngiyanitshela namhlanje asihlukane nomoya woqhatha asibe nothando ke sifundele incwadi Korinte lejwayelekile khona u13 4-7 uthando liyabekezela uthando lubunene alinamhawu uthando lusigabisa alusikhukhumeza alusiphathi ngokungafanele alusifunele okwala alucunuki alunamaqhubu nina ninamaqhubu ngento engathinti nina eyomndeni lento ningenaphi ngoba kwashiya ukuthi khona isikhathi senkokhelo sizohlukana engixoxela indaba usuku lokuqala kuhlukwana kangikhona mina ku23 muzwane kuphuma insizwa eKamu senze 23 kwasukuma ubaba uZungu wasesigcawini animazi bathi abafana iqhwa la ngaphakathi kuphakame kuthiwa yiqhwa la sukuma khona wathi amaqhawe kaThixo ayayikhethela wona wahlabelela lelo gama uthe meqeda weseshamazi wambala wayesethi abahamba nathi abaphume bahambe zaphuma insizwa zalandela angaze nginixoxele ngalelo langa kwakade kukhuluma umthembu ekhuluma umthembu ngelanga lokuthi inkosi ubaba omkhulu animazi nomthembu phela kwade kushumayela umthembu 23 ethi ubaba omkhulu wathi namhlanje kuza oNkulunkulu sizokhuphuka noNkulunkulu kuyenhlangakazi ingavuliwe intaba uthi sathi sahlela isilindile kokuzovula intaba
uthi zabona qhamuka amadoda amabili phesheya kontengo abantu ababili ithuzana zehlala ithuzana zehla zaze zofika eMdloti emfuleni uthi siyayibona hleli phezulu uthi ithe mayifika eMdloti uthi bafika labantu bangena emanzini bakhumula ababhava uthi baqeda ukubhava basebekhuphuka uthi mase sibona hayibo amakhosana laba inyanga yezulu nenkosi ilanga uthi baba mkholo siyajabula wayesesikhuphukela lapha phezulu manje ungenaphi lapho ungenaphi lapho ngaleso sikhathi ngalo nikhumbule ningabe senithi babe gcotshwa ngalelo la ukugcobo okunye lokho okunye yes kwayesekhuphuka kuthiwa inhlangano yakhuphuka kwayobingelela intango lesikhathi kodwa umthembu emveni ukuthi esekhulume kanjalo ekwazi lokho kwathi methuzungu abaphume asebekhathele baphuma umthembu sikhona siku23 ngesabathe elilandelayo noma ngesonto zaqhamuka insizwa iqhamuka embelebeleni uyozizwa ibongo zikaphasha inombelebele zaqhamuka insizwa ziqhamuka embelebeleni satshelwa kuthiwa bayeza namhlanje siyathishiswa bayeza namhlanje ningayi koyibuka leyanto eyenzeka lapha ngoba mina ke nayibuka ngeke nibuye ufakazi wami ngiyafisa ukuthi ngathi ngafika ngesonto elizayo besicela ukuthi mhlambe ongenani ngabo yena umcanyana ubhuti buhle umshumayele kuphakameni sahamba siyobuka naba kaphumanga ngomhla ka23 sahamba siyobuka ubhuti buhle umcanyana umshumayele kuphakameni no Khoza ngathi ugcine soba nomgcine sowunqumalo no Khoza umusa nongema nabafana bakangema nonqumalo ngalelo langa babange besabuya sasicashe office elidala lali ibhasi anilazi njalo futhi kwakhona kodwa nifuna ukukhuluma lento engayazi leli office elibhasi esasicashe kulona sasicashe kulona ke sicashe bangasibona abanye abantu ukuthi siyile thina sebeqoqole ndawonye kuhlala ndawonye ningayi kobuka le yanto hayi ngeke singayi koyibuka namhlanje ukukhuluma into owayibona ngikhuluma into engayibona ubani ozontshela lena ubhuti umncanyana umshumayeli wasekuphakameni oyixoxa mokwenzekile wafika ukuthi saphuma ngalelo langa uphasha wefake angisathi noma ibovu ningubo noma inesiphambano esibovu ayihamba ngawo phambi kwesicawu lapha esicawini esiphambi kwano inkobe la sokwakhe khona incoyincoyi kwakulapho sayibuka lento sayibuka bathatheka bangena sasala inyanga yezulu sisalela thina ukuthi phela kufuna babe khona labo kuthiwa babonakala benyuka nenyanga yezulu nala ekuphakameni basale ekuphakameni ukuze kugcwaliseke leyo umhla ka15 March 1970 yagcwaliseka kodwa kuthiwa leso sikhathi isikhathi senkokhelo manje na ke ubani ozokhuluma lezi zinto uma nibhizi ungcono wasengishilo ngithe ngiyabonga ngoba ngibone unyazi lezulu lwenza isimanga endlini yakwabo lokhipha abakwazi ukufinyelela abadinwa bazodinwa kodwa ngibonga ukuthi ngibone umoya engawubona esitinini esibovu bethu bekade beshayana ubabona sebegonene umndeni kaBhombela wawunjalo wawungafani nathi esinamaqhubu asizoyixoxa ke le ndaba yonke namhlanje kodwa ngiyayindlalela nje ukuthi konke lokho okukhona musu ukungena kona ngoba kuprofethiwe okukhulunyiwe ngakho awazi lutho koyinkinga mfundisi namhlanje kukhuluma mina engangingekho kakhulu kukhuluma mina engizwa ngixoxelwa kakhulu mina kodwa engiyazi yonke indaba ukusuka nokuhlala ababekhona bengayikhulumi izokhulunywa yimina ngithi mina hayi ayikho leyo nto kunje kodwa ngangingekho ngiyakhumbula bengimncane kakhulu kusuka kwasuka ekuphakameni sike sahamba saze sayohlala emajardini noma besebenza khona singakwazi ngisho ukudlula kuthiwa nje hayi ngisho sekukhushuka abanye sebehlala kozikhokho kephi
hayi kusatsho ukuthi ingane ezolimala akiwa eNanda akiwa apha ukwazi ukudlula ngoba sekukhona kwenzakala ePhakameni kuthiwa ningahambi nezingane behamba bodwa mabehamba kodwa namhlanje mina ngakutshela ukuthi kwenza kwasuka la kwaya ngithola isimanga mina ngithola nezingane phela ingane umuntu mhlambe ngimshiya ngo20 years hayi yena ufuna ukukutshela ukuthi nje kwenzeka kanje hayibo wawukephi uyindaba usuyazi ingakho bekuthi mangakuthi kukhona umuntu afuna ukwazi siyobuza kubantu abadala ngisho bakhona ePhakameni ababekhona kwenze kanjani hayi basichazele kanje futhi ke kukhona ke izinto ezingezinhle akusizi ukuxoxa ngento engeyinhle ukuthi kwenze kanjani kwaze kwakhona abalimala kanjani akuyona into engaba intshumayelo leyo kodwa kube kuhle mfundisi ukuthola abantu abanjengawo abathi babekhona futhi kwakuchaziwe ukuthi into enje izokwenzeka uyabona khona kubekayo la encwadini ngathi bhaloba lencwadi ngicabanga ukuthi le ncwadi elensizwa kaBiyela manje ibekeke kabi ngishuthile nje la ethi khona ukhohlo kungithumela abantu egcekeni babenyanya nje kakhulu sengiyakhumbula ukuthi nathi sasi igroup eyayijwayele kuma phezulu wasemgodini la kwakuphunywa phansi komgodi khona lo wela umgadi anazi nyathi kwaphunywa emgodini ngoba kwenza abantu bangashayiswa izimoto welele izitolo sasima lapho nathi meqhamuka sicasuka manje ngiyayibona lento encwadini uthi kanti wayinaka mefika into ayisicasula kwakuyinto ayifanele ukisho uthi nizokuma emgwaqweni niyabona umuzi ungcole kanjani amazwe ejwayele kwasho lo niyawubona umuzi ungcole kanjani anicoshi namaphepha uphasha lo waphela sikhulele kuyena angikho ebandeni esePhakameni kodwa indaba yokuthi ngoba naka ukho khona bese ukhuluma amanga ukhonza uNkulunkulu amangani nawe siwakhulumayo angaze ngiye kuyena kodwa kufanele sikhulume okwenzeka nase bekusho manje njengoba ngisho ukuthi ukuhlukana kwabanjani inkosi la ngayakhuluma ngakho okusemqoka ukuthi uyibhekele wena ukuthi kwakuchaza ukuthi ngizwa amaNazaretha ethi kwathiwa ayikho into yobanhle njengobuNazaretha ingubo emhlophe yombatha umhlaba umbuzo bese uthi ke kuyaba kuhle kanjani enzondo engaka umbuzi lo ikhona into enhle nenzondo engaka ngoba phela kuqala kufanele kuqale kuphume lenzondo le kuze bube buhleke ubuNazaretha manje uma sikhuluma lokho ukuthi noma ungayimbatha umhlaba ingubo emhlophe mawuyimbatha nenzondo ayikho into enhle lapho okunye ngifuna kucace nawo abalalele mhlambe enginabo eGenyezini ngifuna bazi akulona uhlelo lwaseGenyezinye lolu umuntu angangibuza ukuthi yini ngingakhuluma ngeGenyezinye iGenyezinye ayikho ngaphezulu kukaShembe iGenyezinye eyasekuPhakameni umuzi lo akaBhombela kodwa ikomkhulu lawo lesekuPhakameni indawo la kuhleli khona yonke imithetho isekuPhakameni akukho la ngelinye ilanga sithi thina siyayikhetha inkosi yaseGenyezinye manje mungitshela ngikhuluma indaba yaseGenyezinye ngikhulume yipi ngoba yikho yaseGenyezinye yonke indawo izokuthatha vele ikujikijele kubaba omkhulu ngoba phela umuzi wakhe izokujikijela kushaya ikubuyisa ikuthatha ikufaka ePhakameni manje ngasiqonde lento asingasebenzisi imbango yasemakithi sifake endaweni kaNkulunkulu akufani nasemakithi ukuthi ubaba omdala ubaba omncane uyathakatha ayingeni la indaba kaNkulunkulu inhlangothi kodwa cishe zonke mfundisi sekunalento ukuthi kuthiwe kufanele kukhulunywe ngalo sesihlalweni manje yahlupha ke leyo ngoba ngelinye ilanga sizocela sibothi kungenzeka yini nombani osesihlalweni kube sinawo lawo mandla achaza ukuthi indaba yakhe iqalapi kodwa sikwazi ukwenza ngoba siyahlonipha kodwa njengabantu asihlukane
nokukhuluma kakhulu sigcile esihlalweni ngoba sogcina sikhohlwa ukuthi sisukaphi kuzogqiba kumlando uyabona uma ungabuki la usuka khona awuzokwazi la uyakhona yeah sogqiba kumlando ngoba la uyakhona indaba yakhona yakhulunywa la usuka khona manje na ke ithole nominini ukuthi zazi izinto uma ufuna ukwazi igenyezine yona ikhona kanjani buza sokutshela ekuphakameni kukhona kanjani ndiwase ngichaza ngithi muya kumuntu osekuphakameni uzokutshela ukuthi kwake kwakhulunywa 1970 kukhona okukhona uhleni bona bakhe kanjani between 64 and 66 unkosi ilanga yakhuluma ukuthi ngibone bazoyichaza abantu singayifihli ngoba ilona ihlazo yeah kade ngibona omunye njengoba sipostile la othi ngibo uthini ngizothola manje la kunanda 88.4 FM kade ngiyibuka nje le post yakhe ngithi mina hayi nazo-ke ukuthi ngifuna ukuyifunda njengoba eyibhalile le post yakhe ngingayilokhuzi yawo na i-posting together hayi ngiyayithola uBram Dumhlongo uthi ubani manje uphasha yayibona ke inkinga esinayo la inkinga enkulu inkinga lo mangaka ukuthi iNazaretha lelibuza lombuzo enkulu inkinga le yeah ukuthi ma uyiNazaretha uzobuza ilento esiyikhulumayo ukuthi kunabantu abangatshela imlando abangazi kufaneleke manga eNazaretha engazi ukuthi ubani uphasha ngoba akangeni emlandweni atshela ukuthi cha kukhona ubani nobani wazi isihlalo lesafikele kusona kuphela akazi lutho lunye yabona sonaka indaba kaJosepha nabafowabo cishe ifane nani yakithi uJosepha bamvivinya abafowabo kanti ufakwe emlilweni ukuze aphume seyigolide uma singaxoxela ukuthi waphuma apho uJosepha bese agcina wavela nje waqhamuka wabusa kodwa mase siyathola ukuthi kwadayiswa kwake kwenziwa konke lokudayiswa kwakumyisa empumelelweni nakulo muzi kwagcina egcineni futhi nabafowabo bonke sebehlangene yeah manje na ke yini singalikhuluma iqiniso konke okwenzeka noma kuthiwa kuyihlazo ihlazo ukuthi abafowabo babulala imvu bachela ingubo zakhe ngegazi bathi ufile ihlazo kodwa ikukhona ngoba inkolo kodwa egcineni uyazi ukuthi inhloso kwakuukuthi manje thina asikakazi ukuthi inhloso kaNkuluNkulu ngokuthi asihlukanise kanje yini ngokuthi uJosepha wayenoNkulunkulu wakuqonda konke okwakwenzeka ngoba ukuba abafowabo bakwenzanga lokho wayengeke afike lapha ya eGibhithe ayisekhona wayengeke aphathe lapha eGibhithe ngendlela ayiphethe wayengeke abe ilento abeyiyona sasingeke sibe khona lesizwe sakubo nathi namhlanje umzwane kuphela yonke lento siyoyibuza ukuthi ukube akwenzekanga ukuthi ingabe kunjani asiyithatheke le ndaba siyifanise nendaba kaJoseph neGibhithe siyabonile lapha mfundisi ngathi khona ufuna ukufunda bengithi ngifuna ukufunda le ndaba le ndaba la ngifakaza khona ukuthi uthi abantu egcekeni uyakabona baze bangangithanda kusho uphasha kule ncwadi uthi bake bangizonde mase ngaphansi sabanye babo nathi owethi mekhulu kodwa semzondela kona ukuthi lokho sithetha sicosha amaphepha kanti ukhuluma ukhomba ukungcola ngomuzi kaNkuluNkulu ngokuvilapha simnyanya uphasha siyathola futhi ukuthi wenza omkhulu umsebenzi
embhalweni eyayibhalwe ubaba mkhulu ngoba wakwazi ukuthi ayithathe ayitranslate ngesingisi wayifaka esingisini lembhalo kababa mkhulu iyatholakala ngisho e-University of Calgary kwi-website yakhona abaningi bayayazi le ndaba le ethi Scriptures of the Amanazaretha of Ekuphakameni incwadi impela edithwe u-Ivan Hexham uprofessor manje uHexham usekhona ngithi umfana waseScotland kwakufishanyana ngiyawazi kusebenzile yena wathatha umsebenzi ku-Ulseisen noBecken yena wat take over kubona uma sebekhathala nakhona la uyena owasebenza kakhulu noPhasha uPhasha wamcela ukuthi ucela ambhalele neintroduction kulomsebenzi wakhe ayikade sewenzile etranslator incwadi lezi imbhalo kababa mkhulu kwasho ukuthi ke uPhasha ke njengoba ashiya ngo1989 uzohamba bengakawuqedi nomsebenzi kodwa sale sewuqedela uHexham useyibhalela ngesiJalimani khona ona ngesiJalimani yes ngiyibo ine cover ehlaza lesiJalimani ikhona ngesiJalimani ikhona ngesiJalimani wayithatha kuHexham waseyiqedela lekhuza editha nje ebhala neintroduction kuyona incwadi imsebenzi ke njalo leyo ukuthi ukube uyena mholi kubaholi abakhona bonke bamaNazaretha okwazile ukuthi athathe imbhalo kababa mkhulu ayibhale ayitranslate yena hayi ukuthi wathumela wayenza yena wayitranslate yena wayitranslate into English wase yakwazi ukuthi igcwala umhlaba wonke njengoba usho umfundisi uthi namhlanje isiziya translatewa ngisho nangesiJalimani omunye wemsebenzi yakhe njalo leyo ukube wayengekho iyayizokwaziwa kanjani le ndaba kahle ngithi nomfana uwabuya ufikile ebuhleni ngo-90 bani noma ngo-2000 kuze uthi hayi ama-90s efike ilethile efike ilethile othingweni wayiletha leyo ncwadi manje na-ke ileyo ndaba-ke esicabanga ukuthi sidlula kuyona siyadlula nje kodwa siyayihalela ukuthi ikhulunywe abantu abahlale naye isikhathi eside siyayihalela bayixoxe bona sixoxa thina esikubonela siya-highlight ngoba asikwazi ukugeqa amagula ngoba njengoba seshuthi sibathintile abasekuphakameni sibhalile nalapha ku-Facebook ibona ekufanele bafike bazochaza kahle hle sizo-highlighta thina lokhu esikwaziyo nokutholakalayo njengoba ngisho ithi uma ungena kwi-website ye-University of Calgary uzofika uyithole lento uzofika uyithole nalembhalo le ebhalwe uyena uPhasha khona ngisho nala ehlaziya khona indaba kaShembe noJesu wayihlaziya nje izinto eziningi kule ncwadi yakhe ezibhala echaza ukuthi wathini uShembe mayikhuluma ngoJesu ngiyabona nje namanje lapha kuyihlabelelo 66 ihlabelelo 23 ihlabelelo 5 izo zonke ezikhuluma ngoJesu echaza indaba eanalyzer ebhala incwadi analyzer ziningi izinto eanalyzer lapho kodwa ke siyathemba ukuthi sizogcina sikwazile ukuthi sithole abantu abazoyichaza kahle indaba kuba ukuthi siyikhulume size sigeqa amagule ngathi kuningi siyakwazi ngoba ngisho inkonzo kaPhasha ngabe mhlambe siyayidlala enye kodwa kungcono kube bakhona abasekuphakameni mhlambe sivule ngayo nabangamazi balizwe izwi lakhe ukuthi hawu na imfundiso yakhe kanti wayethi sesozwa ke kodwa ke ngabo ngokuzayo ukuthi ke mangaka ukuthi akekho ozayo bazosivumela yini siyidlale mhlambe iclip yakhe sesiyozwa khona ukuthi kuzokwenzakalani socela namanye mekhona kodwa engifuna ukusho kunye ukuthi asiyeke nje kuba nenhliziyo ezimbi ukuthi sikhuluma indaba kaPhasha kuchaza ukuthi sesiceme nabasekuphakameni khohlwani lokho khohlwani lokho ke niyiphathe kahle
mfundisi khona ekholweni kukhona indaba ngithi ngangayixoxa kudala kodwa mhlambe kufanele ngiyiphinde ngoba sisenkonzweni yamadokodo sisesikhumbuzweni sikaPasha sisenkonzweni yamadokodo futhi kuqondene kanye ibalekile kwakuthi futhi isikhumbuzo sakhe siqondane namadokodo kuqondanile ngoba manje kunenzondo eningi la kanti amadokodo awayidingi inzondo ngoba uNkulunkulu akwazi ukuhlala la uyohlalana nedokodweni elibonile ithi indaba kunensizwa exoxa indaba yayo la kulezi inkonzo lezi ekukhandwe kuzona ixoxa indaba yayo ukuthi yona yaba kanjani iNazaretha ithi yayisebenza enkontrakini yasiyawa lapha esikafuleni wayothi thanqa phansi mayithi thanqa phansi kushuthi yaquleka ngoba yaphaphamisa isibhedlela mayithi thanqa phansi bese iyahamba kushuthi uhamba umphefumulo khuphuka umphefumulo emathapeni la kuthiwa khanjwa kuona idundubala khona ithi mayidundubala phezulu awunanku umuzi omkhulu lapha yakubiyelwe ngeindonga wena wabona umuzi wasekuphakameni kubiyelwe nje ngodonga kodwa iqhamuka isiyehlela khona izizofika emasangweni ithi mayifika emasangweni ayivulekela amasango bese iyangena awukunendlu la enkulu nayo ubona umnyango hayi ize khona ithi mayithi yangena kulomuzi kugcwele abantu bafaka ingubo ezimhlophe abesilisa ngala abesifazane bahleli ngala abese lithi izwi ngena uthi ababukela abantu abasabe bese lithi izwi ngena bese yangena uthi athi mayithi yanyathela nje phakathi kulendlu bavele baguqe labantu bahalalise bathi amen uyingcwe jawu asabe lo muntu lithi izwi ngena uthi ngihambe ngidabule phakathi kwabo labantu mangibuka lapha phambili kunendawo engathi i-stage kule stage lesi kunesihlalo esihle isihlalo lithi izwi sakho lesasihlalo hamba uhlale kusona jawu ihlale esihle kangaka ahambe nawo sejahi kulesa sihlalo ahamba khuphuke kule ndawo kunamastebhisana agibele kule stage ahlale kulesihlalo uthi baqhubeka labantu bayahalalisa amen uyingcwele ahlale kule uthi wathi mayihlala kulesihlalo sase siyaqala siyaphenduka kwangathi ihlaleni namasondo eziphendukayo saphenduka uthi athi masiphenduka uthi wathi sebehalalisa kakhulu ke manje yankulu inhlokomo kathi kuphenduka isihlalo wabona akuhalaliselwa yena njengoba isihlalo siphenduka manje uthi zathi masiphenduka sibuya siyobheka labantu laba kade edlula phambi kwa hawu sekunesinye la eceleni kwami isihlalo hawu uthi nalesi esinye siyaphenduka uthi siphenduke nalesi esinye akaboni ukuthi kuhleli bani njoba naye iphenduka manje siflathela siphenduke lesi usibuka umhlane naye size sizoma sibheke phambili sibuye nalesi usejaha ukubona ukuthi kuhleli bani kusona sithi masizoma nalesi sibheka phambili awu makhelwane wakhe angazwani naye emhlabeni awu bese inhliziyo ithi awu ufunani wena la awu uthi kuvele kunqamuke konke lokhalalisa kade kukhona ukuthi nya indlu hlale phansi abantu babheke phansi njengoba kade behleli kube nokudumala okukhulu uthi bese lishizwe ithi awu usenenzondo hayi inzondo ayingeni la mntanami uthi waseyakhishwa uthi waseyaphuma uthi waphuma edumele uthi waphuma wahamba wathi uyakhala ethi hayi uyakhala uthi hayi kwathi inzondo ayingeni la mntanami uthi waphaphama ekhaya embhedeni esibhedlela uthi la phaphama khona awu unje esibhedlela ukhonkile unje ulele ubheke phezulu uthi ngaphuma lapha esibhedlela mhla sengidischargewe uthi engaqala khona ngidischargewa ngaqala kamakhelwane uthi ngayoxoxela yena uqobo into engiyibonile uthi ngacela into ethelelo kuyena umakhelwane sixabene kade sixabene na uthi kwaxolisa mina ngibake ngizalo ngiyilanda ukuthi kwenzekani wathi nje makhelwane uma saqhubeka nalento ngeke siye la kiwa khona sengibuya khona mina ngikubonile
into enjalo ke idokodo uma sithi sinenzondo siyakashembe yeah uma ngifika ke ezulwini bese ngifica lo muntu lo la emhlabeni kade ngimzonda ngimbiza ngawo wonke amagama inhliziyo yami izovuma yini ukuthi ngingene ngizovalela ushembe noma ngizovalelwa inhliziyo lapha lakiwa khona awuzohlangabezwa umuntu ozoplana wena ake ngithi nje njengamanje wena wazi ukuthi isihlalo leso esiphambi kwakho isona sokwamukela ezulwini mufika lapho qhamuke kuthunywe lesihlalo esinye kuthiwe awuhambe yobomhlangabeza ushembe phela wakashembe phela uzofika ukuthi wena ngeke ngithathwe yilo ngoba sasingezwani naye emhlabeni usuve nje ubani uvinjwe lokuhlangabezile noma uvunjwe inhliziyo yakho uvinjwe into esikuvimbile manje idokodo lakho idokodo lakho lingcolile isihlalo salo sigcwele inzondo sigcwele amaphepha lawa ayibona uphasha awacoshanga amaphepha esingawacoshanga awuzange wacoshanga sanyanya asijwayela kahle manje ngiyayifunda lento njengoba ngikade ngiyifunda la ukuthi hawu usho lento eyenzeka nakuthina sasingamfundi egenge yabona asibhampela usithetha siqosha amaphepha manje le ncwadi ngiyayifunda vele iya lapho sisendabeni yakho ukucosha amaphepha njengoba kuumhlangano wamadokodo asicosha amaphepha ngaphakathi enhlizweni kuthina siwacoshe lamaphepha siwakhiphe ya asiwakhipha amaphepha ngoba thina la asiyifikelanga ithi incwadi kaJohane wokuqala 4 verse 8 ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uthando khona into ufuna siyikhohle khona incwadi engihlale ngiyifunda Roma 11 engiyifunda yeah Roma 11 ngizoyiqala ku15 ngokuba uma ukulahla kwabo kungubuyiswa kwezwe ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma ngesikho ukuphila kwabafileyo asifundeke uma ulibo lungcwele nenhlama injalo uma impande ingcwele namagatsha anjalo uma qhamuka ubaba mkhulu uBhombela isitimela samaphondo kwakuthiwa uyingcwele yami angithi uyimpande akusona isiqu sakhe akona amagatsha akhe lawo sesiwathuka ithike lencwadi besiqhubeka kepha uma kwaphula amanye amagatsha wena ongumnqumo wasendle thina lapho siyimnqumo yasendle kepha uma kwaphula amanye amagatsha wena ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande namafutha yemnqumo ungazigabisi phezu kwamagatsha thina siyayigabisa manje phezu kwengane kaShembe ungasondela enkosini ungcolile usenkosini ethile kodwa inegazi lalenkosi ohleli phambi kwayo wena unalo ufakeliwe nje kepha uma uzigabisa akusuwe othwele impande kepha impande ethwele wena kukhulunywa ngayiphi impande kukhulunywa ngoBhombela uthi uBhombela uyisemkhulu nokhokho walabantu akuwena umthwele uyena othwele thina ngoba usuxosha ihlamvu elinqamuke esihlahleni esidonsa impande yakhe ubani wena uza kuthi ke wena amagatsha akusiphulwa ukuba mina ngifakelwe ya kulungile aphula ngokukholwa wena umi ngokukholwa ungasikhukhumezi ukukholwa ukuthi asibe nothando akusho ukuthi asibe nenzondo mfundisi ngizofunda incwadi yomncwabo ekuthiwa incwadi yabagcotshwa le angazi uShembe wayibhala imfundiso engake ezibhalela abagcotshwa kuphela ngizoyifunda ke kodwa imfundiso kaShembe yezikhonzi indele ndaba ngizoyithatha lapha ya ku verse 18 wakhona thina siyavuma ukusola abaholi bamanye amahlelo sibasole phambi kwalabantu esibaholayo niyabona abantu labo enibaphetheyo
bayezwa ukuthi kanti abaholi bayathukwa nabo bezwa ngawe wena mholi wabo kusasa bazothuka wena ngoba bafunde kuwe leso sono siyotholwa ngubani na ubaba mkhulu ukhuluma indaba enkulu la iyabaholi abafundisa abanye abantu ukuthi abazonda abanye abantu indaba ke lezi ke abanye abantu abake bangafundisi izithinte nabake bangafundisi izikhulume ukuthi uShembe wakusola ukuthi kusolwe uthi umholi umfundisi umshumayeli umphathi umholi wabantu umkhokheli ufundise abantu ukuthi basola abanye abaholi njengoba kade sisho nje namanje ukuthi usuzwa ngisho ingane encane ingane le ithuka umholi othile ikhuluma ngaye kabi ikufunde phi lokho ikufundisa ubani ngike ngezwe kade ku January ngizwe inkosi unyazi lwezulu likhuluma lithi thina nabakwethu siyahlangana thi wabona ukuthi akayifundisi lento yokuthi amaNazaretha awasole abanye abaholi ngoba nakho bengekho la iyaqhubeka lencwadi lapha ku19 ithi uma ungumphathi wezulu kaNkuluNkulu kuba ukuba nesazelo ithini uma ungumphathi wezulu kaNkuluNkulu kubi ukuba nesazelo sokukulahlayo enhlizweni yakho uma uziphikisa wena esazelweni sakho uyomelwa ngubani na ngoba umuntu umelwe ukuvuma kwenhliziyo yakho okukhulu kakhulu zamani ukuba ukukhonza kwenu kube nomvuzo ezazelweni zezinhliziyo zenu kusenamhlanje ningakabhajwa yilelizwe elithi amazwi onke ayizwe abawashumayelayo abantu ngoba bayakuwaphendula ngomhla wokuphela ilento le efana nale kade siyichaza khona manje yalensizwa eyahamba iyaya kwenzayo yafika fica umakhelwane wayo engazwani nayo iyaba nenhlanhla ukuba nenhlanhla lokho ukuthi ukhonjiswe kwenzayo uphinde ukwazi ukuthi uvuke khona la emhlabeni ukwazi ukuthi uyilungise indaba yakho uyilungiselele indlela yakho usekhona la emhlabeni uma ungenayo leyo nhlanhla kwala ngisho utshelwa ukhuzwa awukhuzeki ngoba uyitshela ukuthi ngale kwenza kuzokwenzeka lento oyicabangayo ekhanda lakho kanti cha kwenza yakhambi ngentando yethu khamba ngentando kaMdali njengoba kade esho umfundisi uthi thina sesazi nanokuthi siyohlangatsheza ubani sazi nokuthi kuyokwenzekalani ngale kanti ayizokwenzeka lento ecatshangwa yithini uhamba ngendlela kaNkuluNkulu uyena owazi ukuthi uthuma bani uyena usuke efuna ukuqala ayikayi ngoba into ebalekile ngampela mfundisi ilento ekuthiwa inhliziyo ingakho le mawukufundele imlando yaseGibhithe kunalento le ekuthiwa isikali sikama ekuthiwa uthi mawusufika ngale kuzama babelichaza baseGibhithe kufike kubekwa isikali bese kubekwa uphaphi bese ingilosi ngale ebheka amasango ikhipha inhliziyo yakho ibeke esikalini bese ibeka uphaphi ngala kulesinye isikali yasibona lesikali esasibekwa esasikala amandiya la asibekwa ama-weight inhliziyo yakho ikalwa nophaphe akufaneleke inhliziyo yakho isinde uphaphe kufanele silingane isikali nophaphe yini edala inhliziyo isinde ila mavunundo amaphepha la uPasha ikhuluma ngayo iwona la sinde inhliziyo igcwele amaphepha igcwele yonke into le iyasindwa inhliziyo iyona ke lento edala inkinga uthola ukuthi ke inhliziyo yami isindwa yonke lamavununundo isinkulu ngalendlela igcwele uyabona uplastic kadoti mncane kangakanani mawungenawo udoti phakathi uma usunodoti phakathi uyabamkhulu bemngaka ngoba usugcwele udoti inodoti phakathi lo doti
usumkhulu ngalendlela ukuthi isihlulo ngene eminyangweni wezulu iwona ke lamavununo uNdushembe azela ukuthi azowakhipha kuseyimanje la emhlabeni asithulule wona ukuze inhliziyo zethu zingasindi mayebeka esikaleni zikwazi ukuthi ilingane nophaphi. Uyazi mfundisi Moke wayeka nje ukuzonda umuntu ubalula ngisho uhamba awunasitha awuzondi umuntu uhlezi umnandi nje ngoba yazi umuntu onenzondo uhlala ehlinini udinwe yini lo muntu uguga udude emncane uba nembimbi emncane la ngithi uhlala ehlinini unembimbi udinwe yini usibanibani. Sizongena kule ncwadi mfundisi masibuya ngale siya ehoreni lesihlanu manje ihora lesihlanu ihora sesingena ehoreni lokugcina esothi mase sibuya ngale bese ufunda ke mfundisi singene ezincwadini sicela ukugunya mathi mlaleli kumbule kuphakameni nanda 88.4 FM kuseni kuyisabatha mhla ka 8 April 2023 sisekulona isabatha isabatha lesibili emhlangano wamadokodo kanti futhi isabatha lesikhumbuzo senkosi yasekuphakameni inkosi uphasho njengelanga sihlanganisile ke namhlanje kwayikhona ukuthi kodwa uNkulunkulu akavumanga ke namhlanje ukuthi sibe nabo abasekuphakameni bazokhuluma ngesikhumbuzo senkosi uphasha kodwa ke siyathemba ukuthi bazozwa nabakhona ekuphakameni ukuthi cha sizamile ukubathola abazokwazi ukuthi bazokhuluma ngesikhumbuzo nangesabathe ezayo futhi kusavulekile ukuthi basengasho ukuthi cha babambekile phela njengoba kuyisabatha lesikhumbuzo mhlambe khona kuningi ukubabambile ngesabatha elizayo bangakwazi ukuthi bavele emsakazweni sisazozwa ukuthi kugcinaphi kodwa sisaqhubeka nayo indaba yamadokodo ngoba vele sisemadokodweni mfundisi ngike ngabona kunezincwadi ezithintayo lapha ngithinta incwadi kaJakobe 4 uJakobe uxwayisa ngokulwa nangokuzindla nangokuhleba zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na khulunywa la mokhulunywa ngezitho kukhulunywa lezitho ngama blocks akha idokodo niyafisa nokho nalutho niyabulala nomhawu nokho nizuzilutho niyalwa nenzimpi aninalutho ngokuba ningaceli niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nichithele ezinkanukweni zenu ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na ngakho lo uthanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unqanela ngokumhawuna kodwa unika umusa ngowenezela ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kepha abathobekileyo ubapha umusa niyacela kodwa ninalutho kufanele ngoba sicelela ukugadla ngifuna ukumkhombisa ubani ukuthi ngcono angiceli ngoba ngithi lokho engicelayo ngizokwazi ukuthi ngabele nabanye ngizokwazi ukuthi ngibe usizo phela lento uNkulunkulu ngijwayele ukulinganisa ngamaSulumane ukuthi kufanele abusiseke kangaka ngoba understand lento ukuthi sisuke sisemhlabeni ngokuzolekelela uNkulunkulu ukwenza umhlaba ube ngcono yebo uma engipho okuthile nami kufanele ngikuthathe lokho okuthile ngenze sure ukuthi engiklephelelayo ngiklephula ukuthi ngenza ukuthi kube khona ozoba ngcono either ngifundisa ingane esikoleni njengoba uwabona amaSulumane
uthola ukuthi khona elakhe isikole lasishiya kanjalo yeah bese kuba khona njoba ku Ramadan nje uzothi mawuvala uRamadan baqale ba-adopt mhlawumbe izingane kuthiwa ukufunda esikoleni ethile 60,000 ngonyaka liqhamuka eSulumane elilodwa lithi kulungile hayithi njoba kugcwele nezingane zabantu igcwele lapha ya lithi iSulumane elilodwa okay ngiyayi-adopta mina ingane eyodwa nanku 60,000 liqhamuka elinye lithi ngiyayi-adopta mina eziwu-5 ngizoyikhokhela 60,000 abawu-5 qhamuka elinye lithi nginikeni 10 ngiyawukhipha u600,000 mina walezi ingane eziwu10 ngiyayi-adopt izofundiswa yimina kulonyaka kanjalo amakhaya abadala abanye benza ukuthi ngoba benzela ukuthi umhlaba ube ngcono thina ke sifuna ukuthi manginakho okwabakithi okwami nabakithi akona kokwenza umhlaba ube ngcono bese sikhala ngobugebengu nayo ngayonke into kodwa sibe sinawo amandla ukuthi sibuqede ngokuthi sikwazi ukuthi lokho esinakho sikuhlephule futhi silungise imphakathi hayi ukuthi yonke into nje abakithi ngeke kulunga bese siyabuya siyakhala futhi zikhona incwadi la mfundisi nansi ka Petro futhi ukuqala 4 verse 8 ithi kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lisibekela inqwaba yezono leyansizwe yaphuma ezulwini iyayisingenile kwangasabalwa ngasona ungasabuzwa ngalutho yazokhishwa into eyodwa yasikumisa esihlalweni yasukuma nje ngothi ayinalo uthando yonke into kwangasabalwa ngalutho kwathiwa ngena awu kwayinkinga ukuthi kushoda uthando lo inkosi langa yathi ukube mina bengiyinini bengizocela uthando bengizothi ngicela uthando amaNazaretha esecele konke yathi kodwa mina bengizocela uthando ngoba ilona lesikhipha ezintweni lesikhipha kuzo zonke izinto nje ngoba ilona esingenalo uthando khona indaba ekuyaxoxwa umfundisi uNtombela idabukisayo umhloli uNtombela umfundisi ngesonto hayi ngesonto ngolesihlanu labe sifihla khona hayi mfundisi izolo ngolesine ingolesine uxoxa indaba yentombazane eyayidayisa ama-aphula ukhuluma ngokuthi uwumuntu bayakwazi abantu ukuthi bakubize ngoNkulunkulu uthi kwenzeka isimanga lengane edayisa ama-aphula abantu abawugibela ebhanoyini badlula kuyona uthi kumanyeza ukuthi ibhanoyi liyasuka baletha abantu bagijime bashayisa itafula lelingane lama-aphula lichitheke uthi bonke abantu babedlula badlula uthi ekugcineni kwaqhamuka umfana oyedwa wafika wayicoshi naye uya kuleli bhanoyi eligijinyelwayo kodwa wesebuka lo muntu azomshiya esosizini wakhohlwa ibhanoyi azogibela ngoba nalo umeshiya lo mhlawumbe isibusiso sokuthi lindize kahle mhlawumbe futhi lingase livelelwe ingozi nje inhliziyo yakhe yokuma size lo ubanjwa yona kuthiwa wacosha mase ecoshile bacosha ngithi ibheke phansi intombazane mase ibheke emehlweni ayinamehlo akukho kwangilazi le ngaphakathi ehlweni umuntu ongaboni akaboni ungcono ongaboni kukhona omabhula laba bekho hawu lo muntu uchithekelwa ileli tafula nje akaboni ngisho emehlweni uthi mase eqedile uthi uphaphama le ntombazane iyathandaza ibamba izandla ihlanganisile iyathandaza uthi mayithinda ethi sengucoshelile nakho ithi yona amen ebese yahamba usho ukuthi yazizwa ama step akhe hamba ebese imema sithi awume hambe abuyele kuyona ithi kana uNkulunkulu yini wena athi cha ngiyena uNkulunkulu athi hayi mina ngithe ngicela uNkulunkulu ungisize ungiqoqela ama-aphula amasechithwa abantu sokuqhamuke wena wachitha
Wawaxosha. Inhliziyo enhle iyakwenza abantu bathi bebe uNkulunkulu asebenzise wena bese ube uNkulunkulu uzoyithola ke indawo. Injalo mfundisi, ingakho ngithi sisemhlabeni ukuzolekelela uNkulunkulu sonke. Kodwa siyakhohlwa lokho. Ibuyela lapha mfundisi kule owayisho ngesabathe edlule ukuthi wathi unkosikazi emhlanganweni kuthiwe yinye into ezokwenza labantu sibahlakazi sifake inzondo. Manje ke iyo ke le esibambile ukuthi zonke izinto ezenza iphumelele zibanjwe inzondo, kodwa uma sinothando siyobe sibuyele sonke uNkulunkulu yonke yasho njalo inkosi langa kuthiwa amaNazaretha kade exabene kwenye indawo azashayana impela kuyisabathi yathi mayizobikela yathi senwokhela umlilo emhlabeni. Yonke into amaNazaretha eyenzeka emhlabeni iqala la kunini. Uyabona njengoba senenze nje sekuphuma umlilo oshisayo endaweni epholile engafanele nina kuphuma umlilo opholile la ekuphakameni okuyiwona ofika ucishe wonke umlilo osukuzama ukushisa umhlaba. Kodwa nina mase nikhipha umlilo seniushisa wonke umhlaba futhi ithi niyobona konke ukonakala komhlaba. Uma umhlaba wonakele kuyochaza ukuthi kusonakele nina. Mhla kwalunga nina nomhlaba uyolunga. Uyazi leyo nto usuku uyibone ngempela ukuthi ngempela amaNazaretha aqabene xatshena ngisho nakupolitiki ngishophi. Into eyenzeka ngala eNazaretheni nasemhlabeni yenzeka. Kushuthi abantu abokuqala ekufanele balunge amaNazaretha. Moya kwalunga wona nomhlaba uzolunga. Khona into esingayinakanga. Khona icala kwakufuneka silivume asinakanga. Ethi inyanga yezulu ebuhleni. Ngenze ukuthi nazi ukuthi abakashembe banenhliziyo enhle. Ithi siyahamba namhlanje siye kuphakameni iyasihlola. Siyongena kuphakameni sanoma kumhla ka2 yini. Ngakhona indoda ngasibeyazi yaqanjwa ukuthi umhla ka2. Engathi kwakumhla ka2. Ekuphakameni indawo yokukholwa. Muzi kaNkulunkulu. Kwakufanele sigeze iNazaretha siyoguqa eparadise. Kodwa into yokuqala eyenziwa abantu ngizayixoxa le ndaba yonke. Anginendaba nokuthi izwakala kanjani. Kodwa ngikhuluma ngokuthi yonke lento ekhona yonakele kuthina njengebandla. Sithatha izimpi zasemakithi sifake emndenini kaShembe okumndeni wasezulwini. Ngibuye ngiphume nomtsizwe emanzini. Aphutselanga. Zagoduke zami zawulanda yonke into yazo eyisikhathi. Qalemba zenze. Uzongena kanjani? Molontshisi. Uzongena kanjani nesikhali? Phethe igulke ngesontweni. Anisibuyele emzini kaNkulunkulu. Ngempela lwafika usuku. Njengoba siyongena ekuphakameni kufanele umzili ulandele bani induna. Kwathi makufikwa la ohlange zathe ezinye thina siyovimba ngasifini Ziyawukaka manje. Ziyawukaka umuzi. Qhamuka soqhamuka ngemuva. Kabani umuzi. Zehla. Ubona iNazaretha uthi khoshile. Ngikhuluma ngento Mabe baleka nje sobavimba la. Esemakholweni. Eyathi inyanga yezulu misisola. Asikulungisanga lokho. Bakhona njalo abagcotshwa. Namanje basashumayela impi. Mesithi emgwaqweni ongena ofana sathi siyongena esangweni elikhulu yayigoqula ifaka phakathi lapha esigcawini ngase tea room. Khona abantu abahlubuka ngalelo langa. Ngani phela khona abahlubuka abashiya phansi. Mase similiti inyanga ezothi nginibonile. Kana nikholwa. Ukuba lento bese nifuna ukuyenza niyenzile nikathi umhlaba ubuzophila nikathi besazoba khona leli bandla isitha sikaShembe besothini asikaze siyisole
bayalwazi lolo suku bazazi ababephethe izinto eziyikhaya asikazi siso ayibekwanga phansi lezo ikhaya namanje ayilahlwanga lezo sahleli emphefumulweni yethu ukukholwa kunjani khona wahlubuka ukuthi hawu sesithi siyobashaya ngiyoba uthi akubona abakabhombela laba abantu abalapha umuza kuyena nifuthi wakhe wacisha ibani ya na incwadi ubaba mkhulu lo izeluleko zikaShembe emzini wasekuphakameni 7 March 1932 umuzonda ababe uThixo uzokuzonda nawe ngoba lapho kuhlala khona uNkulunkulu ilapho kuhlala khona izoni thina ke engithi mangibuka omunye ngimbuke njengesoni uthiwa lapho la kuhlala khona kuhlala khona uNkulunkulu ilapho kuhlala khona izoni ngoba phela usuke ezolungisa zona izoni naye lapha ku23 ithi uma uNkulunkulu engasekho kumuntu ubonakala ngolaka nenhlebo acunukwe yizwe uJobe wakhuluma futhi ngabo encwadini yakhe Jobe 24:13 lento ade sisho ukuthi khona umuntu ohlala ediniwe nje ongamazi udinwe yini uhleze nolaka lo akanabo nje akanala into ekuthiwa smiling face akasekho uNkulunkulu edokodweni akanayo nje lento ekuthiwa smiling face inhlobo khona umuntu omuhle okumbone nje ukuthi ngakhumbula imbonga ekithi mayikhuluma ngokuthi ngithi umuntu omuhle ngathi uzothatha insini khona umuntu akabe muhle nje ohlale nje umbothe unomnkulunkulu lo muntu khona umuntu ohlala ediniwe lo muntu udinwe yini kangaka ake ngifunde le ncwadi ngoba uthi noma usuhlela emzini wakho omuhle kodwa wacabangela amazwi ngidabukela abathuka umuzi wasephakameni umuzi kaNkulunkulu incwadi kaHagayi yokuqala so iqala ka2 usho kanje uJehova Sebawuthi uthi laba abantu badaka kabi isikhathi sokuza isikhathi sokwakha indlu kaJehova kwase kufika izwi likaJehova ngoHagayi umprofeti lathi kuyisikhathi sokuba nihlale endlini zenu ezembesiwe lendlu seyize na le kaNkulunkulu ayiqambile nithi manidlula kuyona nithi awubheke ayiselutho la ayiselutho le kaNkulunkulu iseyize na ngalokho usho kanje uJehova Sebawuthi uthi bekane inhlizweni zenu izindlela zenu nihlonyela okuningi ningenisa okuyingcosana niyadla kepha nisuthi niyaphuza kepha naneliswa niyembatha kepha kekho fudumalayo ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo ngoba lento ezisho ukuthi siyacela kodwa sinalutho noma uthi unakho kodwa ubona ngingasekho athi umuntu yazi imali iphelele ezandleni iphela kanjani imali ukuthi ufuna ukwenza izinto zomhlaba ukhohlwe kaNkulunkulu kuqala ake ngibuke lapha ku Facebook nanga ubheka intshangase la ku Facebook osikhumbule kuphakameni uthi Thabo nomfundisi umhlongo ningaba abahlo sopolitiki laba ngiyanincoma angaze ke noma uyasincoma noma uyabona into into engayazi ke le ukuthi ngingathi inhle noma yimbi angazi usho ngaliphi ngoba usopolitiki mina ngibazi behabanye abantu ngenye indlela angazi ubeka ngaliphi abalikhulumele elinye iqembu hayi manje lento engithi kodwa akubi angazi ubeka ngayiphi indlela uyena owazi umbhali wale post angifuni ukumphikisa angifuni ukumvumela ngoba mhlambe mayisechaza angachaza ngenye indlela kodwa njengoba usho umfundisi usopolitiki nami angaze ngimuzwe
ekhuluma ngamaqembu onke ukhuluma ngelakhe ngoba uhlale wa-opposer la amanye ukuthi ufuna asuke lawa kube yelakhe elingaphezulu kwamanye amaqembu manje angiyazi inkulumo yakhe kodwa ke hayi siyabonga ukuphawula kwakho ngithi ngibheka kunala 88.4 FM hayi angithola ukuthi konje kube nenkinga ye-network ke ngathi lapha ku WhatsApp hey akutholakala lutho ke makuthi salimala ngo WhatsApp WhatsApp wethu ngithi ngiyavula angiboni lutho ngiyabona ubabuhlongwane ngiyabona ubabuhlongwane eNewland East ekade sibingelela washo wathi mina esabatha ayibenhle kwabangcwele siyabonga ababuhlongwane ngiyibonile imessage yo asithembe khona okuzongena la kube nenkinga ne-network uthola ukuthi ayidonsi kahle kodwa ke sisalinde i-network yethu sisaqhubeka nayo indaba ikhona i-WhatsApp ithi 068 764 9969 068 764 9969 bese kuba i-Facebook page Inanda 88.4 FM kuba i-Facebook page sikhumbule kuphakameni namhlanje noma hamuthi abasemaphasikeni angibaboni omaching angibaboni osiqwaqaphuleni angibaboni hayi i-weekend kushuthi busy i-weekend ibusy kulokho sizobona kodwa ukuthi ubabuhlongwana la yeah noma ngezosho uthi ukhumbula inhla isuthi igxeke omunye umholi ithi akasiyo wakashembe ubangisa umholi wakolunye uhlelo uthi ke ngadumala kakhulu ngale nkulumo yakhe edukisa abantu sengimdonsa ngendlebe ukuthi angabe ukhuluma into angenalo ulwazi lwayo ngamolile ukuthi bonke abaholi bezinhlangothi bayinzalo kababa mkhulu correction bonke abaholi bezinhlangothi bayinzalo kaBhombela usho njalo uhlongwane bakuhlongwane uthi lo wayethi lo omunye umholi angekho kuyena akayena wakashembe into njalo ayizwe ngoba umlando akazi kube khona into ayizwe ngabantu manje khothi kubona bonke abakhona ngisho abakhona manje sikhulele khona hayi nala isingenile ngiyayibona hayi i-network iyavuma bithatha kancane nje ake ngiphinde ngiye nangala nangumuzi Mchunu imini yesabatha ibenhle abafundisi siyabonga ngokuhambisa lezi ndaba sesifunde okuningi sengathi inkosi ingasipha uthando lokulamula nokuzithoba kwaprofethwa ngokuhlukana kwebandla lokho kuluhlelo lukaThixo kwanda imizi kaJehova uma ke thina silwa nolunye uhlangothi oluhuhlelo lukaJehova solanyulelwa ubani ngoba masilo sodwa sicela uJehova athele umusa asilamulele kodwa manje masilwa nentando yakhe siyolanyulelwa ubani na macingwane siyabonga ke ngibone futhi la sese ku WhatsApp hayi usugcina usuvumile nangu Wanda Hlophe la uthi siyabonga kakhulu ngohlelo ayikho into emnandi njengothando ngoba lukunika ukuthula sisemhlabeni nje singamathuluzi kaMdali wethu instruments of God siyabonga from Wanda Hlophe yebo impela singamathuluzi la kodwa ngathi sibuye sikhohlwe ukuthi yini inhloso kaMdali ngathi njengoba silethe la emhlabeni angazi sibuye sicabanga ukuthi sizokwenzani emhlabeni sibuye sikhohlwe ukuthi sisemhlabeni ukuzokwenza umhlaba ube yilento uNkulunkulu ayifisa kodwa manje sibuye sivuma untshontshwa yeminye imoya isenzise izinto eziphambanayo nezinto ayithe uNkulunkulu masizozenza njengoba sila emhlabeni
singakhohlwa njalo sisekuyo inkonzo yamadokodo sisekuyo sisekuzo futhi isikhumbuzo into yami bihamba kancane isikhumbuzo senkosi uPhasha nanko ke futhi uWhatsApp nangu Mahamudza kade ngisabuza nje hayi ukhona uyahleka ukuthula ngikhona mfowethu Thabo nginilalela Mahamudza bengithi uzumekile noma uhambile nawe usephasikini hayi siyabonga sesiyabazi phela esihlale esihleli nabo ekuseni Madubi Sidlo sika Thonono Mbatha lento yokwehlukana kwebandla ayincane begijimisana ezinkantolo kuba impela ngiyafisa uBhombela abuye azolamula izingane zakhe kushuthi ke njengoba uthi uyafisa uBhombela azolamula izingane zakhe usekhombisile ukuthi usekhona njengoba siqala siyikhuluma nawe ikhuluma utshalo uthando nawe njengoba uyibona ukuthi ayidli ikona lokho nje ukuthi mangase siyibone sonke ukuthi ayidli impela nawe utshale lo luthando lutshalwe yonke indawo izophela kodwa masitshala inzondo ngeke iziphele inzondo ihlulwa ngothando ukuze inzondo iphele kodwa uma singalitshali yonke indawo nathi sikhuluma indaba yokubuyisana uphinde iphele iyohlala ikhona ake ngibheke lapha yakusikhumbule kuphakameni ke manje ukuthi bathini khona ikhona kusikhumbule kuphakameni kufanele ngibheke kwinanda 88.4 FM ukuthi kuthiwani ngakhona ngenzela ukuthi bangasali abalaleli la ku WhatsApp hayi kwinanda 88.4 FM bebengakaphawuli kukhona nje lapho uthwasa labalozi Thulani Ndlovu uyakushona ukuthi cha ukhona uhleli nathi asiqhubeke mfundisi ake sifundele incwadi kaJohane wokuqala sekhona othandweni ongenalo uthando akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando elibonile uthando lomuntu efanele kushiwa ibhanoyi eyabuza manje lo wabe ngithe mina uNkulunkulu ngicela ungisize kubutheka ama-aphula ami kwaqhamuka noNkulunkulu yini wena yini ingoba wenza uthando kanti uNkulunkulu uthando kube uthando ukuthi yena acela kushiwa ibhanoyi azobuthela umuntu usabona kanti nomuntu oshiwayo akaboni ngisho emehlweni ake siya kwenye Petro oqala 4 verse 8 kunako konke ibani nokuthandana okunganqamuki ngokuba uthando lisibekela inqwaba yezono uma nithandana akubonakali sona eke siye kwenye John 15:9-10 njengalokho ubaba engithandile nami nginithandile hlala nothandweni lwami 10 uma niyigcina imiyalo niyakuhlala uthandweni lami njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala uthandweni lakhe manje uthando lokufundisa ukugcina umthetho imuphi umthetho umthetho ukuthi ungazondi manje uma uthanda umthetho ongaphezulu kwakho konke ngeke ubulala umuntu umuthanda ngeke wenze yonke into lebheke eceleni umuthanda ubulala nangenhliziyo usubulala thakatha ngenhliziyo nje usubulala ake siye la mfundisi nginovala njengoba ngithi uWhatsApp wethu la ubukhombisa ukuba inetwork ibe very slow uzothatha abalaleli bayathumela izinto ezifika late manje okufikayo nje ngifuna sikudlulise emoyeni nayi voice note Amen baba umhlongo lo Sambothi uDumsana ngwangumanati emakhabeleni kodwa ngikhona lenanda alongibhotela lohlelo lenu kusemzothu leshembe ngendlela enichaza ngakhona nendlela eningakhethi ngakhona nendlela enibe ngakhona amaqiniso okube onke amaNazaretha ayibajwani ibeka mhlawumbe ngabe isalunga lento yembango angilona iNazaretha ngisayona kodwa inkolo yamaNazaretha ngiyithanda ngeke ngiye ngisho kuya khona emathempelini
ngevakashe khona kodwa nento engihlupha uma ngizokukhuluma ngamaphekula abanye abamaNazaretha bebiza abanye abantu ukuthi ingunguluzi ngize ngibuze ukuthi nibabiza kanjani abantu ngengunguluzi bazokholwa kanjani abanye abantu masakwazi ukubandlulula nokuthi bebandlula ukuthi uJesu akayizanga kubantu abamnyama weza kubelunga ngelinye ilanga ngaya kuseyinkosi inyanga yezulu ebuhleni amandiya ezobonga ukuthi asizakele ngaye babuza ukuthi yini ngaxoshanga amandida wenkosi yawo uMahomed na kodwa kubusezazulwini useze kwasezulwini akakwenzanga lokho manje sila ukubandlula ukuthi uJesu weza kubantu nosithi thina abazayona amanye hayi ushembe umuntu omnyama wasemkhosi kodwa ngekwazi ukuthi umsebenzi oshembe ke iphele lento leyo kubandlula singamakholo ngiyabonga amen. Hey umbovu kade awazi wawalandela amaNazaretha mayithi ngesikhathi senyanga yezulu ukhuluma ngama-90s. Yeah. Hayi kodwa futhi ubeka amaqiniso ngempela ulimi sibo isikhuluma esinganaki ulimi lushelelele cabanga umuntu uvakashile esontweni umbiza ke ngunguluze ekhona uthi wena uyingunguluzu uchaza ukuthi inhloboni yento leyo uthi umuntu ingunguluzu uphethe inkonzo ubiza abanye ngamaphekulo ubiza omunye ngengunguluzu ukhona khona kodwa umxoshanga ngene ngempela ngoba uma bembiza ngengunguluzu kwakufanele bangamvumeli ngisho angene bahlale nengunguluzu phakathi kwabo ngoba phela bambiza ngengunguluzu kodwa bayamvumela angene mayikhipha umnikelo uthathwe futhi umnikelo wayo leyo ngunguluzu ulimi fundisa angazi lento uthi ushembe nanti izwe lo memo liyamema bonke abantu manje angiyazi qhamukapi mbovu okunye isihlabelelo 132 angazi ihlabelela ngisiphatha ngisihlabelela angathi ngishiye kanjani hey ngisibambe ngasiyeka ngoba ngiyitshela ukuthi ayivele umfundisi uhleze siphela ngisiphatha namhlanje ngavela ngadumela incwadi emncwabo ngashiya sona lesihlabelelo sithi wayevume zami emthini wokudela umhlaba wazamazama mina ngaphunyuzo wale ngemthini imuphi lo Jesu okhulunywa ngaye okuthi uphika ushembe isihlabelelo number 56 noma number 2 nina abangubo zimhlophe zenziwe emhlophe egazini lemvana yabafela imuphi lo Jesu enimphikayo imuphi lo enimphikayo niphika muphi ngakho ke khumbulani indaba kaShembe iphelele ubaba mkhulu osho lamazwi oJesu abathanda ukuphila emhlambini kaJesu khumbulani ingcindezi yendlela eyangasekhaya ingumkhondo omncinyane yahlula amagwala iwona ka amagwala lawa egcine ephika uJesu hey mfundisi nanka WhatsApp uyangena la ake sizwe futhi nansi enye voice note. Ngiyabingelela estudio ukuthula umusa kaNkulunkulu wasekuphameni nawe phezulu kwenu baba Sambothi nobaba umfundisi uMhlongo cha sibonga uhlelo ngathi ke lo hlelo namhlanje bengilazi ukuthi lizomba kanje ngoba bengike Westville ngenza lo msebenzi wokuthutha abantu ngase ngihlala ngiphumula khona kune garage ke lapha ama-Muslim njengoba eRamadan ayabuthane khona azodla khona aphuze ikhofi amanye aphuze itiye badle nalokudla kwakhona okuncane sengiyabatshela ke mina ukuthi uyazi ukuthi thina abantu abamnyama uNkulunkulu wasinza nathi into enhle kabi ukube sabantu ngabe lento seyibuka ngeliniso le ndaba kaShembe ukuthi uShembe wezokwenzana emhlabeni ngoba uyabona into ebulele kakhulu thina abantu abamnyama ile yokuthi umuntu wenzela abantu bakupho kakhulu izinto yabona kube sibambisene nje samaNazaretha sisonke siziyeke inhlangothi sibambane nje sibe amaNazaretha sonke noma ngabuya yake lapho ohlangothini la kodwa wazi ukuthi masihlangene sihlangana ngokuthi nje sihlanganisa awu nqanyelwa yini network
imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele nangicabanga isabatha ledlule lapho nathinta khona ukuthi amakhosi esizwe imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele ngiyabingelela baba Sambothi noba umfundisi umhlongo e-studio nomdidiye lo hlelo undaba ezinhle lo wakadlala cha siyabonga luhlu hlelo thina siyafunda nje kakhulu ngoba yazi kwesinye isikhathi ukufundisa inzondo kangazi ukuthi inzondo efundwa kanjani kodwa kukhona sengiyakwazi ukulalela umuntu bekhuluma ukuthi lona ufundisa abanye abantu inzondo nokuhlonipha ke nje ukuthi inhlonipho iyini uyabona mangathiwa ubheka ngiyaxolisa ukufaka kwasilungiseni kodwa ngesikhathi ukhuluma ngenhlonipho sengiyabona ukuthi izinto eziningi zonakala lapha ekutheni umuntu ukhuluma kanjani nokuthi wenza kanjani ngoba uyenza unganakile kanti abanye abantu sebefunda inzondo kuwena kodwa ke ngeke ngize ngisho ukuthi ngiyibone kuphi lokho ngoba inhloso akusikho ukuthi sicekele phansi ukuthi kwakhiwe kiwe phambili manje indaba umfundisi umhlongo kade ikhulunywa umfundisi uNtombela uyazi ngiyakhumbula mezoqala ukukhuluma ethi ucela ukuthi amazwi kube ngakaNkulunkulu hayi manje kushintshile hayi kushintshe kakhulu amazwi sekuwukuthi umuntu ucela obaba bakhe ukuthi bampha amazwi namakhosi esizwe nabahamba naye angayikhuluma indaba kaNkulunkulu wasekuphameni ukuthi ucela amazwi kuyena ngoba abantu beze kuyena bezozwa ukuthi kuthiwani namhlanje manje ke sinaleyo nkinga neyokuthi akuthandwana ngiyakhumbula nangicabanga isabatha ledlule lapho nathinta khona ukuthi inkosi yake yathi uNkulunkulu uthi celani noma ngabe yini bangalicela uthando mina ngenza lo msebenzi ke wokuthutha abantu isikhathi esiningi ebusuku ngizothi upha besihleli lapha eWestville ke kufika amaSulumane nje beRamadan sengiyabatshela ukuthi bukanje labantu bathandana kanjani ngisho izingane zakhona ezincane ezihamba noyise nonina akukho ubandlululana lokho esinako thina nokuthanda ukuzikhukhumeza nokubuka awuphansi nophezulu akabonakali sonke bonke bayi-level labantu bagqoka indlela efanayo bayinto eyodwa wena uzibonela ngoba mhlawumbe ehamba ngemoto ethize umuntu ukuthi ha lo ushuthi unemali kakhulu kunomunye kodwa akuyona into abayigqamisa kakhulu thina inkinga ke abantu abamnyama noma ngothina abantu abansundu masinemali sisuke sifuna ukuthi sibonakale futhi siyazihlukanisa kubantu mase sinemali yona inkinga esinayo nje leyo ngicabanga ukuthi nalapho kusashulahlekelo nothando lokuthi uthi masuphumelele ungabi uphumelelele indawo noma isizwe sangakini kuba ukuthi uphumelelele wena nomndeni wakho kuphela kodwa kwesinye isikhathi ingabi nawo ukuthi umndeni wakho kuba ukuthi nje uphumelele ngoba usiphumelele wena mhlawumbe nalelo nizothini angeke ngithi umndeni wonke ngizothi icecebana lakho nje leli lincane ukhohle nawo ukuthi nomndeni ngiyaxolisa mangilulile undaba ezinhle akadladla lo ngiyabonga awu sengizizwa emsakazweni ngiyaxolisa ukusenda inetwork bengihlupha bengingazi ngoba kuhambile yini ngiyaxolisa kakhulu ngicela Mkabateli hayi angikwazi nokuthi ngizongenelela ngithini uqedile njoba kade nqamuka nje umgabadeli uthi behlushwe kusho ukuthi udelethile njoba kuthenya ethi uqala phansi ehlamba ivoice note uyitshela ukuthi ayihambanga kanti vele sihambile wayeseyiphinda futhi nayi kanti ingene njoba ngisho ukuthi ya kunenkingana ngazi kunenkinga network njani kodwa hayi nakho kuyazwakala hayi uqedile umgabadeli yabona ukhulume nje wayiqeda nya khuluma wayiqeda nya eyothando nya nalento mfundisi ukuthi indaba kaNkulunkulu ebandleni iya ngokuphuma kungene yabakithi ngicela abakithi babe nami ngiphethe inkonzo nginikezwe inkonzo angicela uNkulunkulu njoba sihlale sifika la sithi siyabonga ukuthi umdali wezulu nomhlaba usigcinile nakho sesivukile futhi siyakwazi ukuthi sibonga kumnikazi walomsebenzi sibonga kuNkulunkulu manje ukuthi ngizothi mangifika e-studio nje ngithi ngiyabonga kwabakithi ukuthi bakwazile ukuthi bangivuse ngikwazi ukuthi ngifike la bese ngibabongela osibanibani bese ngishiya uNkulunkulu ukuthi owake phela lo msebenzi manje impela lento iyanda ukuthi
ngiphakama ngabakithi yonke into engiyenzayo futhi ngiyenzela abakithi njengoba nje kade buka amaSulumane uxoxela abanye amnabo lapha ileyo nto ukuthi yonke into ayenzayo yona enzela uNkulunkulu mayisiza umuntu kaNkulunkulu lo ukuthi umfundisi ezakhe ingane ifunde emaSulumaneni umfundisi waseNazaretha ayisho ukuthi lezi ingane zamaNazaretha ayindaba ngayihambisi kaShembe nathi ayifani namabhunu ayifani namabhunu athi amabhunu hayi hambani kwezeni izikole uqedile nje oqala manje uqedile senyuvesi umfundisi wamaSulumane ufundiswe wona kungcono ngoba kuhlelwane na umgabadela ukhuluma nje sihleli naye umfundisi la iqedile ingane iqede ifundiswa amaSulumane iyabo udokotela manje yenza imedicine amaSulumane lokho yathi inhlo isemaSulumane amaSulumane ngikhulume nomulana lelo kuze neCape Town makukhona inkinga babuye bezesikoleni ngizolungiselwa yabona ngingayi ngumzala ngoba nokuxhumana nabo banyanyelana abanye abantu bangilungisele sokonakele ilento ayishoyo umgabadela ethi ukube esibeka uNkulunkulu phambili ngabe siyazisana ngoba le yansizwe yacosha ama-aphula wayithandazile intombazane wathi uNkulunkulu wasethuma sokuqhamuka umuntu asenze umuntu ngomfanekiso wethu kanti wayichaza ukuthini usethi intombazane hayibo mina ngicela uNkulunkulu waseqhamuka uNkulunkulu wena maye asenze umuntu ngomfanekiso wethu kanti wayichaza ukuthini wayichaza ukuthi nathi uyasho uJesu lapha kuJohn 10:34 ningoNkulunkulu kanti akulotshiwe ukuthi nina ningoNkulunkulu ukhothi incwadi kaIsaya ukuthi nina ningoNkulunkulu ngoba kufanele senze ubuNkulunkulu emhlabeni uma sesihlulwa ukwenza ubuNkulunkulu emhlabeni kanti yakho mayenziwe emhlabeni njengoba enziwe ezulwini ke ngithi ke manje khonto sisele kuyona ngiqala ukuzwa late nje sikhule kuphakamene eparadise angaze ngizwe indoda ithi Shumayeli buyithi Nhlanzi Mtungwa isho enkosini la asizile enyameni yakaShembe uShembe uhlukene kathathu la sisuke size kokodwa kuloko kuthathu kufekwa igama lakhe uthi igama lakhe uShembe kwase kuba isibongo kwase kuba umoya mase ke sangena ematshana amhlophe nje akasekho umbulambi uMathabizolo la akasekho uMathabizolo sokuShembe lo otholakala naseBurundi sokuyilo Shembe otholakala eBurundi obizwa ngokuthi uNkulunkulu yebo lapho khona ushe eminisha samti umbe eminisha wokuyo manje mufika eBurundi usuthi kulaba kaShembe eBurundi uthawu Mathabizolo bazothi uyasithuka man Mathabizolo Mtungwa asibona okhuma akona ukhumalo thina le ndaba ethi Shembe isho uNkulunkulu manje iya ngokulahleka futhi ayinqandwa uthi lokuthiwa Mtungwa bani kanti size uNkulunkulu sithi siyakhuphula kanti sifaka inzondo siyamehlisa asena sithakazelo lo owasezulwini mase hleli lapho sembethwa umoya wasezulwini akuseyena uMathabizolo inkosi langa ngeke ngiyilalele emakasethini ngiye ngifunde incwadini zika Advocate Mnyandi ithi noma evala umhlangano ithi inkosi mayivuma siyophinde sihlangane futhi uma kusho uShembe akasho ukuthi uma bakubo ababiza bakubo naye uthi inkosi mayivumile siyophinde sihlangane futhi nangemhlangano ozayo mayisevala umhlangano thina asambeka uNkulunkulu phambili kuwo konke esikwenzayo uNkulunkulu igama nje kaNkulunkulu sekuyinto nje khona la ekhuluma isimanga khona ethi uShembe lo waye uNkulunkulu iphi le ndaba uShembe lo waye uNkulunkulu usethi akafani nathi ukhomba inyama angazi noma ngaleso sikhathi umoya wawukude inaye uthi uShembe lo waye uNkulunkulu wayevela ezulwini lapha akakhulumi ngoShembe lo hlele esihlalweni
ukhuluma ngomoya lo owagwinywa intombi yakahadebe embalini uthi lo moya wawuNkulunkulu wawuvela ezulwini iwona futhi wawusindisa abantu ngangokuthi ubaba omkhulu uBhombela lo moya ungakamambathi usaklini idokodo lakhe la klini idokodo la klini ozokhonjiswa lele lingcolile lasho akathi kwenzeka kanjani wathathwa wabekwa phezulu kwathiwa leli idokodo lasemhlabeni labekwa lapha phansi leli wanyanya kwayena wathi angisabuyeli lapha wathi angibuyeli lapha kwathi wabuyela athi angibuyeli ngiyabona ke manje simbuyisela kanjani esehlele esihlalweni simbuyisele koMathabizolo ngoba siyakhizwa manje kuthiwa shiya abafazi bakho manje kuthiwa shiya abafazi bakho shiya nesibongo sakho shiya neithakazelo ibana ligama elithi Shembe igama elisha sokushembe wasezulwini yeah ngoba umbetho yena manje konke akwenzayo akusafani umube usibanibani izono ngakusasa wasehlala kulesihlalo usehomunye luthi uthingo kwilokhoza angazi noma babezophendula kanjalo yini nabantu abadala abanye malibuzwa uprofessor Umugli uthi uShembe unaso nisono kubuza indiya lapho professor ngixabana nabafundisi lapho kulo muzi uzodelela inkosi lo yake yakuzwa leyo umchazi ukuthi wayenzani uprofessor Umugli kwabangazi singazi baqaka ukuthi abantu wayizo researcher ezobheka indaba yobuNazaretha nje ebhala incwadi ethi Shembe Christ and Ancestors uthi ke uShembe unaso enisono luthi uthingo uShembe kanaso isono Useluthi ke uShembe akaze ayilusi inkomo ekayise uShembe akaze aganwe uShembe akaze abe nezingane uShembe akaze abe umuntu uShembe wavela ezulwini uShembe umoya wena ubuza ukuthi usibani washo igama lakhe usho igama lakhe ubuza ukuthi mina ngaba naso isono mina ngaba naso isono kodwa uShembe akabanga naso isono uyayizwa lento uyayihlukanisa uthi mina ithinta yena angiyena lo usethi omunye umbuzo wawucika kakhulu abafundisi ngaleyo la ngacishe ngaxoxwe sontweni uchemele ndiya uthi omunye umbuzo uqale nini ukuzizwa wena ukuthi usuShembe research phela lefanele ibuzo uqale nini ukuzizwa wena ukuthi usuShembe abantu abangawuqondi njalo umsebenzi wa research cha angikaze ngizizwe ukuthi nguShembe kodwa ngabona mzwane kufika umuntu egula ukuthi uShembe usekhona eduze kwami angithi yazi manje hayi ukuthi sengiuShembe usekhona eduze kwami usengembethe uthi ngabona lapho kufika umuntu egula uthi ngakhuluma wasinda umuntu wengasindiswa yimina wesindiswa uShembe yayi mningi imbuzi ayilapha ngaphezulu manje abafundisi laba bayameya babona ukuthi lembuzo ngeke akwazi ukuyiphendula angazi noma kwakuyiloko manje mase sihamba ke ngiyajabula ngoba umfundisi uNtombela futhi ngoba madoda sebenzile nalensizwa uthi ke uluthi kuthingo uthathu ise kumfundisi ungithi nomfundisi uNtombela enihluleka ukuphendula enibona ukuthi ufuna mina ningakuphendula thatha ke zahlangana lezi ezinye abafundisi abanye Mhlongo thatha indiyane lisa kuloko manje Mhlongo uyabona konke lembuzo ikwayise enkosini hayi abaqonda umsebenzi weresearch manje umbuzo wami ubuza ukuthi ngathi nesasaba ukuyibuza lento enkosini sizathola impendulo manje esingazazi sesebenzile manje indiya ngathi abasingazibuze lento uthi ngakaze sihlale nomunye umuntu 45 minutes alikaze wengenasikhathi sokuhlala isikhathi eside wahlala kodwa manje mase ngifika ngizovinjwa
abafundisi bahamba phambili ngithi babe u7 bahamba phambili balethe enye indaba kodwa nami sengiyafakwa ukuthi angifike ngithi othingweni cha baba India litheselanele abazi ukuthi encwadini India bese lichumene nothingo ukuthi ngiyeza ngolesini ngikhuqiswe ngemumva hayi baba indaba yalapha kuleya ndawo inkosi yakuyona ihamba kanje ngicashiswe ngemumva bathi bengakangiqhubi ukuthi nanga umhlongo uzokhuluma lungibone eqala ubani futhi lo awu mina baba sondela uphula umngane wakho ohamba naye ukhona baba umtshela mabesuka abafundisi la ningene naye la mina bengilethela ukuthi angizokuthi uzofitiwa wena bakwethu uzofitiwa wena ukuthi sivaliwe wavela wakhambela phambili uvela ngabe umtshela usengeza bese ngisondela ke ngihambe ngiyombiza mangimbiza angene mengena khona indoda efuna ukungena engisho ukuthi yakabani ithi inkosi kuprofessor ngashiwe veranda mina angithi nginazaretha iyabona inkosi ukuthi khona ezobabhlungu ezobuzwa engizoyizwa mina ngashiwa phandle wangena bafike ba 45 minutes kukhona encwadini muyithenga ikhona leyo interview Shembe Christ and Ancestors 45 minutes behleli ngaphakathi endlini le ndoda enye mengena uprofessor ufuna ungena hayi ungangeni mvangeli wavinjwa ungangeni la nami sengivinjiwe mangiphuma la ngaphuma ngilindwe yicala phuma ngilindwe yicala sisebenze kabuhlungu lokholwa awu sengilindwe yicala inhloso yami ukuthi makukhulunywa ngoShembe njengoba ngilethe uprofessor ayifika ngangifuna angathathwa njengomfundisi usibani ngangifuna kube khona igama elingcono kunokuthi umfundisi ngithi professor liki igama elinganinika uShembe elingcono kodwa kuliwa nami hayi ke ngenhlanhla kwagcina kuphumeleleka ke sayithola sinayo namhlanje impendulo yonke into angithi mfundisi abanye banolaka nje ngoba kwabona abafuna ukubuzwa cha babuzwa iphela lokho abakushoyo bathi ubiza abavangeli ngangibiza abavangeli si-interview abavangeli abawu-15 abakhokheli abawu-10 abashumayeli inqwaba abaphathi nayo nebandla mhlongo awukadeli uye enkosini uyawuphoxa inkosi cha bayizwile ukuthi bishubile imbuzo kulungile manje mfundisi cha asizoya-ke ngivume phela bangiqhubeka kanti yezwa ukuthi le igebengu lezi sengibanjiwe manje ngiqhweba ngingemumva ileyo nto mfundisi angithi njengoba ngithi ndiyabafuna ukubuza ngichaza ukuthi kunale nto nabo namanje bafuna ukufida abantu ngokwabo abangakubuzile uthi uyabuza noma uthi uyazi ukuthi wali icala lokuthi ufundele incwadi yomncwabo kuthiwa ngiyabona yile nto yena ukuthi nithi ningagcotshiwe nifunde incwadi zabagcotshwa hawu enganamazi kababamkhulu lawa kade ngiwafunda akubona abagcotshwa akubona ubabamkhulu ayibhala amazwi amaningi njengoba nje iluleke engaka kuthiwa umthandazo wesikhonsent upheka kuShembe umthandazo wesipho amazwi kaShembe ebandleni amazwi ezeluleko kaShembe wayiluleka abagcotshwa amazwi amangaka nabo wayiluleka wonke umuntu la babe sabani lapho khona ngisho nemithetho eshayelwe bona abafuni siyibone eshayelwe bona ukuthi wasuwenza ukuthi mgcotshwa ubaba mkhulu wathi umgcotshwa akwenza ukuthi na nje amazwi esikhonzi senhlupha kuShembe ezibone ngesabathe ekseni 22 August 1931 amazwi ayiwakhuluma esabatheni lawe ekhuluma nebandla lonke mase kufanele-ke manje siwafunda amazwi awakhuluma nebandla lonke kuthiwa wabagcotshwa uvele ungabusazeki mfundisi isikhathi sethu engiyambona nangumashimane usefikile sibonge kuCanon SA umdidiyeli wohlelo besinaye uCanon esididiyelela uhlelo yetuga ebusweni bakho
Canon yakhohlwa ukusifakela imbongi ngomkhumbuzo useyakhohlwa ukusifakela imbongi imbongi asikodwa cha simnandi nesihlabelela sifakile manje Canon mfoka Mncwango siyabonga kakhulu didelo hloko sibonge kubalale kumlaleli wonke obelalele ekseni kuyisabatha sesiyaphuma ke manje usefikile umsizi umfoka amaphumulo uzongena manje namapiano bazodansa abadansayo sambe sesabatheni na i-comment yokugcina ku Facebook imini yesabatha mayibehle kwabangcwele ngiyabonga ukuthi ohlelweni anikhethi hlangothi lento yaleli bandla isisehlisile isithunzi sobuNazaretha uthwasa labalozi thulane Ndlovu amen gatsheni siyabonga mfundisi asivalelise kodwa ngiyafisa ukuthi lento ade ngikhuluma ngayo ukuthi umndeni washembu uyathandana ngubone wenza into enhle kabi eke niyenze emakhaya hlukanani nokubandlululana yes umfundisi omhlongo lo inamba 060 61 31 515 hey nakho sengivula sekunamanye ama comment la ngisale sengidlula nje kuona Sandile Ngwane amene studio ungenzi into oyithandayo thanda into oyenzayo Mzwandile lo oyinaziri uthi amene emsakazweni siyabonga kakhulu kuhle ukungachemi okwenziwa yilolu hlelo ngabaholi basekuphakameni kufanele ngabe sonke singamanazaretha uyasibusa lo moya kodwa akwenzeki ngoba uyasa basitshela ukwalana kwabo hayi asibonge Thaboka Sambothi lo valelisayo inkosi mayivumile ngesabathe ezayo futhi siyobe sikhona inamba yami 0760543833 inkosi mayivumile kusasa asilungiseni 6 ntambama kuze kube u9 ebusuku inkosi yomusa inibusise